Španci jako dobro napadaju, ali sigurno jedan ključ utakmice će biti tu ako nastavimo tako igrati u odbrani, ako pomagamo Titeu iza nas da dobro brani, onda sigurno će biti malo lakše za nas. Ove dvije zadnje utakmice smo jako dobro počeli, igrali agresivno, napravili razliku u prvom, ali sutra neće biti tako. Ako dobijemo, to će biti na kraju možda 1-2 razlike, ali nećemo napraviti razliku kao što smo prije, to će sigurno. Može biti problem to što ste favoriti, što svi vas smatraju za favoriti? Pa ja bih rekao da nismo mi favoriti, ja bih rekao da su Španjolci možda više favoriti nego mi, jer oni, kao što sam rekao, nisu izgubili nijednu utakmicu, a mi smo igrali nerešeno protiv Island, borili se na svaku utakmicu u skupini, znači oni bolje igraju od nas do sada. Ali eto, to je, kao što sam rekao, među najbolje reprezentacije, to će biti 50% šanse utakmicu i nadamo se da ćemo mi dobiti na kraju. Jeste ikad dobili ponudu da igrate u Makedoniji, jer se priča da jedan makedonski klub je seriozno zagrejan da vas dovede? Pa to bi trebali pitati mom agentu, ali imao sam kontakta sa više kluba i eto, za sad nisam još odlučio šta ću iduće godine vidjeti. Iz Makedonije klubova? Pa nema, iz cijele Europe sam imao ponudio, tako, ne mogu reći. Ok, hvala vam.